Dobar dan, evo nas danas u našem skromnom studiju sa, nek se najbolje i sam predstavi. Martino Šesnić, ja sam inače po struci akademski scenograf, evo to sam studirao u Veneciji, tako pred 10 godina sam završio sa studijem i onda sam radio dosta okolo po hrvatskim kazalištima i sad kako je ova cjelokupna situacija ove korone, onda nema baš posla. Dobro, i onda s čime ste se počeli baviti? Kad sam došao na Krk, dosta sam razmišljao o tom svom poslu i naravno u tom poslu treba biti dosta svestran i dosta otvorenih perspektiva, pa moraš proučavati od filozofije do raznih trenutnih političkih situacija, geopolitičku situaciju u svijetu, jer mislim puno predstava koje se rade su na kraju ogledalo tog našeg društva i toga što se nama dešava, pa tako da netko ko radi i usko surađuje sa vrlo inteligentnim kulturnim ljudima kao što su veliki redatelji, ne samo hrvatski nego i inostrani gosti koji tu kod nas dolaze raditi te predstave, onda moraš se informirati, biti malo informiran o svemu, ne samo o umjetnosti, nego i o, naravno rekli smo, geopolitičkoj situaciji, pa tako onda čovjek počinje malo se baviti i ovim, recimo to tako, malo nastranim temama, ajmo tako, alternativnim temama, da, svakako. I to je možda i ono što ljudi znali nazivati teorijama zavjere, pa sada to... to je danas jako velik. Ta terminologija se označava da bi se... Diskriminacija, jesi nisi... Pa recimo da je to nekakva vrsta i diskriminacije možda, da. Tim terminom se označavaju svi oni koji idu kontra nekakvog, ajmo reći, mainstreama, nekakve struje misli koju nam nalaže politička i medijatska, recimo, glavna struja koja nas vodi kroz ovo sve, znači televizije, novine i tako dalje, glavni medij putem kojih široka publika, široka javnost dobiva informacije. Naravno, zahvaljujući internetu, zadnjih 20 godina ljudi imaju i drugi izvor informacija, puno više se dijele te informacije po društvenim mrežama i tako dalje, po raznim blogovima, kanalima, forumima. To što si sve istraživao po tih svih godina, jel? Pa da, od recimo 2010. tamo nadalje, kada sam se vratio sa studija 2012. onda sam intenzivno ovdje to počeo proučavati, tu na Krku gdje ja živim, gdje imamo atelje. Ja i otac ovdje pripremamo predstave, naime i moj otac je u tom kazališnom poslu i onda kako sam ja recimo uvijek imao tu tendenciju da budem i redatelj, pa sam se čak nekako i ostvario u tim nekim ostvarenjima, evo sam nešto i toga radio. Onda naravno neko ko želi biti režiser, redatelj, naravno ali i scenograf, mora uvijek razgovarati sa takvim ljudima, onda mora imati široki spektar znanja, široki spektar razmišljanja. I onda ideš proučavati te neke stvari, pa proučavaš malo David Icke, pratiš, emisije, na primjer, Krešimira Mišeka, i onda vidiš da nisu to baš samo tako banalne stvari, da nisu to, kako bi ovi mainstream rekao, da su to gluposti, te teorije zavjere. Pa sada, recimo, na primjer, imamo masu tih kanala, kao što su, na primjer, Balkan Info, pa kod nas u Hrvatskoj ovaj podcast Velebit, pa tako puno... I Semir Osmanagić. Semir Osmanagić, na primjer, i u Hrvatskoj isto ima. O toj koroni, da. I sve ima. Da, naravno, tu je nekakva alternativna povijest se spominje, alternativna arheologija. Znači, može se informirati danas tko hoće, pa ko želi. Pa čovjek koji želi, da, iskopati nekakva znanja koja nisu mainstream, svakako, zahvaljujući internetu danas, da. Htio sam te onda još dalje pitati radi te diskriminacije, zato si neki dan jedan tvoj privatni Facebook video ja sam imao jedan kratki osvrt na maske. Da, kako je to danas? Imao sam jedan kratki osvrt na maske, što me dosta ovako pogađa da ljudi nerado primaju informacije koje ne dolaze iz mainstream kanala, iz tog mainstream žarišta, ajmo reći. Sve što je alternativno se diskriminira i onda naravno velika
veliki postotak ljudi koji su ovako otvorenoga uma, koji prate te nekakve alternativne kanale, oni će misliti kao i ja, pa mi šalju pohvale, zahvale, hvala ti što se boriš i tako dalje, takve poruke dobivam. A s druge strane dobivam i od nekih ljudi prijeteće poruke, pa i loše poruke, lošeg sadržaja, recimo, koji, evo, nisu najbolje brisati i maknuti. Ili, Pa sada, da. ili recimo, eto, Da li ignorirati. ću ja ignorirat? Neću ignorirat, nego ću naravno razmisliti o tome što mi je ta osoba napisala i onda ću si razmisliti zašto ta kolotečina misli se dešava unutar glave te osobe, unutar moždanih vijuga te osobe, pa ću malo razmisliti zašto je tomu tako. I naravno, ako su te osobe recimo povezane uz neke druge osobe koje su medicinske struke, pa onda vide što se dešava na tim COVID odjelima i tako dalje, naravno da naginju prema tome da imaju to mainstream viđenje. Međutim, ja ga nemam, ja imam jedno široko spektarno viđenje i ako mi netko kaže da postoji sumnje u to sve što nam mainstream govori, onda ću ja progovoriti i biti glas za tu stranu koja nema svoj glas na Hrvatskoj radioteleviziji, na primjer, ili na ovim drugim velikim medijima. Zato sam tu kod tebe na Crofli Mediji danas. Znači, ko želi znati istinu, bi trebao, eto, Pa malo bi trebao kopati i proučavati. Malo poslušati što govori. Normalno razgovarati. Što govori jedna Mila Aličković, što govori, na primjer, jedan Aleksandar Nogo na kanalu Balkan Info, na ovim ostalim Balkanska oštrica i tako dalje. Znao sam spomenuti, u Rijeci sam spomenuo na jednom prosvjedu jedan alternativni kanal u Italiji. Naime, oni se zovu kako se zovu, ne mogu se u ovom momentu sjetiti, BioBlue, televizione alternativna televizija BioBlue 24, BioBlue 24, i oni naprosto rade emisije vrlo slične recimo Dnevniku ili Vijestima, međutim oni istražuju i ovu drugu stranu. I sada vi, ako idete pogledat, njih možete skinuti, Davvero TV, to je jedna aplikacija za telefon, za mobitel, i sad vi tu njih možete pratiti, ali ne samo to, oni su bili toliko hrabri da su oni uspjeli u 3, sad su se, ja mislim, proširili na 4 regije, na digitalnom televizijskom signalu DTB2, koji je sada, ja mislim u Lazio, Piemonte, da ne kažem krivo, uglavnom u 4 u Venetu, u 4 regije, i oni se lagano šire. Znači, osim što ih možete pratiti na njihovom YouTube kanalu, na tom Davvero TV, na toj aplikaciji, mogu ih ljudi i gledati u svojim domovima na televizoru. Tako da evo ulaze pomalo te alternativne informacije i u kuće ovih ljudi koji možda evo su zbog godina, dobi i tako dalje, ili nećemo reći samo godina, nego možda i tehnološkog znanja, jer nisu sposobni ići na internet kao mi mladi pa gledati, tražiti, pa im evo dolazi ta alternativna informacija i u kuću. I onda, evo, to bi bilo divno kad bi se to dogodilo i u Hrvatskoj. Ja kažem, postoji taj podcast Velebit, postoje u Srbiji puno tih alternativnih kanala koje vrlo rado pratim. Evo. Reci mi, što nas čeka u budućnosti? Što nas čeka u budućnosti? To je... šta ti misliš? To je dobro pitanje. Tvoje mišljenje. Nažalost, po ovome svemu što sam uvidio do dana današnjega, ti takozvani alternativni teoretičari zavjere bili su u pravu mnogo toga. I onda kada se govori o nekakvom čipu kojeg nam žele ugraditi, da li tu smo vidjeli sada nekakve primjere da ovdje će doći kao jedna tetovaža koja će u biti nositi u sebi bar kod, ali ne samo i to, nego i čip informaciju, tako da ćete vi moći kupovati i moći ćete imati ovdje svoje informacije. Imaš ali danas već i taj smartphone, kako ga mi zovem kod sebe, to ljudi... Smartphone ti je odlična. To sam već puno puta čuo, ja rekao, znači izrekao, to je baš smartphone. Sada pazi, puno tih tehnologija, ljudi... znamo da već postoji. Postoje, naravno. Zato hoćemo mi doći oni ljudi koji još ne razumiju, kontaju to. Sada zbog ove situacije moramo
Na Znači, granicama se moramo testirati, moramo imati potvrdu koja ide u digitalnu bazu podataka našu, odnosno državnu, koja nas prati i onda gleda da li smo se mi testirali ili ne, da li smo primili cjepivo, kako neki kažu vakcinu, jer Tu moramo prvo opet struku pitati, čekaj, tu moramo opet prvo pričati sa strukom, znači uzeti i sada zašto bi ja kao jedan zdrav čovjek morao biti cijepljen ako se ne bojim te bolesti, na primjer. Ovog doktora, jel? Srećko Sladoljev, na primjer, samo. Hrvatski primjer, postoji doktorica Lidija Gajski, isto o kojima možete čitati. Naravno, njih će mainstream potpuno popljuvati. Ali dobro, popljuvat će ih maksimalno. Ali mi hoćemo tu reći da je to u redu šta, pa nije... Naravno, čovjek je, pazite, radio od 80. godina nadalje. Da, kao isto ovaj Semir, isto što kažu, Rudnik radi... Je stručan, naravno, Semir Esmanović je... Ajke isto, svi luđak totalni, ne znam... David Icke je radio nekada na BBC-u kao sportski novinar i onda je otišao u tu neku alternativu i evo vidio da ima tu što prenijeti ljudima i onda je počeo prenositi. Pa tu imate, ja sam znao gledati njegova predavanja po 8 sati, po 12 sati tih predavanja. Ja ne znam, evo, možda većina nas nema dan danas tu vrstu pažnje, jer danas je sve brzo. Ideš, listaš na mobitelu, listaš na kompjuteru ili televizija konstantno izmjenjujete slike i brzo se informacije, to su kratke informacije, ajmo reći novinarski, televizijski mediji, kratka informacija, bum informacija i gotovo. Tu nema promišljanja, dugoga razgovora. Kada vi čitate jednu knjigu od 500 i preko stranica, onda vi tu imate priliku razumjeti, odnosno popratiti kolotečinu misli koju je ta osoba koja piše ili daje nekakav intervju ili govori o nekakvoj temi, imate priliku to popratiti i dosta poduže analizirati o čemu ta osoba govori. Znači, ne možemo samo diskreditirati Srećka Sladoljeva zato što je on nešto šatro napisao, rekao, izjavio, šta, recimo, na primjer, Indeks nešto objavi, pa on je sad širio neke laži, neistine. Čekajte malo, odite na internet pa poslušajte čovjeka sat i pol vremena o čemu sve čovjek govori, pa onda mi recite. Ali kad ste napravili dobru studiju i analizu toga svega i svih dokumenata koji idu u prilog tome, iza čega čovjek stoji. To si me šta mislim da će biti u budućnosti, pa nažalost bit će to što se nagađa da će bit će te putovnice, nećemo moći ići preko granice ako ne budemo cijepljeni, ako ne uspijemo o tome stati na kraj, svi zajedno s ovim protestima koje se rade. Sad informacije znamo da će tako biti. Da. Prvi korak za zaustavljanje toga je idući protest koji je za svega nekoliko dana u Zagrebu 13.2. ove godine biti će u 16 sati na trgu Bana Jelačića veliki masovni protest protiv ovog korona mjera i svega ovog ludila koji nam nameće naša vlada, pa u sjeni je elita koja stoji iza toga. Dobro, ali ti znaš, zato si došao da znamo tu istinu, znamo te prosvjede i otprije od Europske unije, Pernara, Ivana, onoga, sad kome šta pratit, to je jako sad bitno, zato jer evo sad je bolje ići mirno kroz i informirati ljude, nek da se ide... Uvijek mirno. Ja sam uvijek za mirni obračun i za nikakvo nasilje, ali... Važno je to, jako važno. To je jako važno. U našim stvarima je uvijek to bilo. Hvala svima s nama s ljubavlju i to nema to. Tako je, ali to je stvar sada razgovora, onda dijaloga. Jer ne možemo stati samo ti si meni odredio mjeru i sad je to zakon, novi zakon u Narodnim novinama i sad ja ne mogu nekako postupati, recimo ne mogu ići u dućan, u nabavu, bez da nosim masku u glavi. Meni je sad drago to je apsolutno nebulozno. Kod ti, ja te osobno znam da to nije problem, mogu reći da
si mi jako ono, simpatičan čovjek, sve, uvijek si mi vidi, poznao sam te, nisi neki onaj, kak možda kažu neki na Facebooku tamo ono, fašista. Nisam jedan od onih koji će bacat bombe na... No, ne, ti Pokušat ću si onaj, Ma da, ali naravno... pozitivan čovjek. Treba do odgovora, ne treba doći nasiljem, nego treba doći nekakvim diskursusom. Informacijama, tako je, da. I da se razmjenjivamo. Zato je dobro širiti čim više informacija, da se ljudi informiraju, pa da onda na kraju svatko uspije u svojoj glavi napraviti si filter preko kojega će onda informacije koje dobiva iz medija, iz alternativnih medija moći filtrirati kroz sebe i uvijek ne vjerovati, slijepo vjerovati onom što pročitaš na internetu ili što čuješ na televiziji, nego isfiltrirati svaku informaciju po tome koje je tvoje kolektivno znanje i onda doći do zaključka da li te netko laže ili ne. No, ideš, potvrdiš, vidiš, informiraš se, istražuješ, da, gledaš dokaze, ja sam sad čuo i idem ja studije, tako dalje, da. Tako da mislim da je bitno da si publika doma stvori taj filter. Polako, tko još nije si uspio stvoriti takav filter, treba ga polako početi graditi u sebi, a ne se samo klanjati kao televiziji, kao idolima. Oni se klanjaju ili sad onim našim smrtvorima ili onim ima sad svašta, sad da ne produžimo prepuno radi ljudi hoće uvijek znat puno, uvijek to lijepo kratko da kažemo, eto, drago mi je eto, da smo mogli malo popričati, eto, da ljudi razumiju. Također, da. Da nisi ti to ništa loše mislio, šta si jedanput, duševno, šta si htio izreći, pa si izrekao. Nikome nisam nikada želio zlo, a sada ja bih volio da živimo svi zajedno u nekakvom društvu gdje ćemo biti slobodni. Gdje će svako imati pravo na slobodu svoga izražavanja, na slobodu izražavanja svoje osobnosti, svoje posebnosti. Evo. To je ljudski. Lijepo rečeno, eto. To je ljudski, a ovo da će netko nas, recimo, znao sam biti grub na tim protestima, pa sam, bio sam možda i predirektan u nekakvim izjavama, rekao bi to ovako, ljudskost započinje u toplom mediju. Recimo, jedna knjiga vam je topli medij, to je Marshall McLuhan, televizija i tako dalje su hladni mediji. I sad vi, ako imate to sve originira iz kućnog toplog doma, jer to je ta vatra familije. Znači, ako imamo kod kuće takvu situaciju da imamo taj topli nukleus, onda se samo dijete može razvijati u tom dobrom, pozitivnom smjeru. Yes. I da nauči poštovati različitost i da nauči poštovati da nije samo on u pravu, niti njegovi prijatelji, niti ta struja u kojoj ili neka fakcija u kojoj on pripada, nego da je nekada dobro malo raširiti svoje horizonte i uvidjeti o čemu ti to govori druga strana. Evo. Baš lijepo rečeno, eto, tebe. Tako bi trebali, eto, više od nas, malo više razmišljati, pa bi bilo lakše. Da, možda bimo onda na kraju uspjeli iskomunicirati. Ovo što sam te pitao na kraju, što nas čeka u budućnost? Što nas čeka u budućnosti? Ako uspijemo u škole, u školski sustav, kroz umjetnost, kroz kazalište, kroz glazbu, kroz medije ovako slobodne kao tvoja televizija, internetska televizija ili ova talijanska televizija koja je već na eteru, jel, u Italiji, na primjer, ako uspiju te informacije doprijeti do velike količine ljudi, da se shvati, da se treba poštovati međusobno i da trebamo zajedno graditi to društvo u mirnom krugu, recimo da mora to biti jedan okrugli stol među nama, a ne da dozvoljavamo da nam nekakve fakcije, neću reći masonske, jer to je prevaziđeno, nego, ajmo reći, neke raznorazne fakcije koje drže konce moći u svijetu, oni žele graditi onako kako oni su zamislili, a mi ajmo pokušati ubuntu, ajmo pokušati graditi se kao
neke starije civilizacije, neke ancestralne civilizacije koje Kako su si rekao, informacije tribal, znaš. informacije to tražiti i Informacije treba tražiti, treba trebaju se se sam ljudi družiti, sad se odlučit, ljudi ne druže zbog ovog korone, nema više kafića, nema se više Sad se ne može. gdje live informacija prenijeti. već si to sve rekao, pa sam htio još jedan put doći na tu baš temu alternativne, te informacije gdje smo rekli. Teorija zavjere, raznih pitanja. Teorija, danas se kaže teorija Pa, zavjere, danas tako to nazivaju, da. ali eto, meni veliko tu piše odmah, diskriminacija danas, zašto? Diskriminirani smo mi koji proučavamo te neke alternativne stvari, ali gle, tih teorija zavjere ima more, pa kako sam već i rekao, moraju ljudi imati, iskonstruirati sami sebi nekakav filter u glavi po kojem će onda znati razlikovati nekakvu banalnu, glupu, recimo neistinitu. Taj filter, eto, to Evo, još taj jedan filter je bitan. da dođeš do toga opet, do te informacije što smo rekli, di možemo naći ovo, u linku će biti, ali kako si već i imena spominjao. Da, pa postavit ćemo na linku razne kanale gdje se ljudi mogu informirati, ali gledaj, što se tiče tih teorija zavjere, ja sam proučavao neke teorije zavjere koje ljudima malo zvuče onako nastrane i dosta čudne. To je, na primjer, ova teorija o ravnoj zemlji. Sad, ljudi, vidim, sjećaš se kad smo ja i ti imali intervju sa gospodinom Đokom Doubledayem u Rijeci, kada smo snimali Semira Osmanagića u hotelu Jadran, kad je gostovao u Rijeci. I onda sam ja dosta i sa Đokom o tome razgovarao, pa evo, on, na primjer, slijedi tu jednu struju koja gleda tu teoriju hollow earth, jel, da zemlja je šuplja, da ima nekakvih šupljina, da tu postoji još nekakva civilizacija unutra. Ja ne naginjem na tu stranu, nego naginjem na tu teoriju ravne zemlje. Ja sam to dosta proučavao, već ima skoro pa 10-ak godina da se ja s time bavim. Sad tak daleko ne bi htjeli ići. Stoje znanstveni dokazi o tome da maska uopće pomaže, odnosno da je maska u mogućnosti blokirati nekakav... Piše, može se vidjeti na FFP2 maskama. Da, to su samo mikročestice, ali... Da, ali ne toliko male čestice koje su promjer virusa. Naravno, ona može biti zaštita za takozvanu kapilarnu... FFP3 je minimum. FFP2 je znači... Da, ali ona može filtrirati kapilarnu, odnosno ako te neko pljune i sad je taj čovjek zaražen, to tebe zaštiti, da. Jasno. Ali ne ako je u tom prostoru već toliko postoji nekakvih čestica loših, to će proći kroz masku i to će doći do tebe, tako da nošenje maske u trgovačkom centru je opisu potpuno bespotrebno. Te maske. Po meni potpuno bespotrebno. To bilo to. FFP maskom je stvarno piše da nije za bakterije, nego je samo za čestice. Za čestice kad neko radi, kada neko brusi drvo, kada neko radi sa azbestom, onda postoje tu posebne maske sa posebnim filterima. Sad mi nosimo nekakvu kiruršku masku koja bi nas trebala zaštititi od virusa. Ja ne vidim potrebe za tim, a uslijed toga još i postoji mogućnost da danas je, odmah je diskriminiran. Odmah je diskriminiran, pazi, ima ljudi koji ne mogu s tom maskom funkcionirati, oni ne mogu disati, oni nemaju, znači zraka dosta, nema dovoljne količine kisika, jer konstantno ti izbacuješ CO2 se zadržava u toj masci, tebi može biti slabo od toga. Tako da, kompletna ta situacija, ali i cjepiva, nazivat će me, ljudi će me diskriminirati, nazivat će me antivakserom, ali da li je potvrđeno, da li je to tako, da ako se ti cijepiš, pazi još pritom u mišić, ne intravenozno, nego mišićno, da ćeš ti dobiti nekakvu, jer ti izazivaš reakciju u tijelu. Ta reakcija je, stvaraju se nekakva antitijela, tijelo je u tom trenutku se osjeća napadnuto i ono automatski ide rekonstruirati, znaš kad se porežeš, pa automatski tijelo ide napravi krastu, jel tu porezotinu pokušava zalijepiti nazad, jel te naše čestice koje se time bave, one to zakrpaju. Da, to znaju
kao doktori. Ali naravno, ja nisam doktor, ja se time ne bavim, ali sam shvatio, evo, malo proučite doktora Sladoljeva, o čemu on govori. Evo, ja vam neću više ništa govoriti, nego se samo informirajte se, gledajte, proučavajte, ima stručnjaka koji su protiv toga na ovaj način, ne na ovaj način koji se predlaže. Znači, slažete se da se treba struka staviti na svoju poziciju? Struka se treba svakako s time baviti, ali u struci treba biti eksperata koji će imati i obzira i hrabrosti reći možda da to nije baš tako i da treba pronaći pravi način da se zaštiti čovječanstvo, populacija. Znači, danas možemo reći ko se hoće informirati i želi, on i može, danas ima sve, ima interneta, ima svega, prije toga nije bilo. Nadajmo se da nam neće ukinuti taj internet. To sam te baš htio pitati, kako sam jedanput u jednom intervju, sam čuo šta je kad nam ugase, struja, voda, internet, auska, kaput. Pa ja bi možda apelirao na ljude da se počnu informirati, da si počnu graditi taj filter kojim će moći razaznati pravu informaciju od krive informacije već sada, jer možda će biti prekasno. Naravno, mi se svi borimo, pišemo i peticije i naravno na prosvjedima govorimo, apeliramo na to da internet mora ostati slobodni mediji na kojem će se ljudi moći informirati. Međutim, iskreirajte si taj filter u glavi i budite spremni na to da će možda doći do tolike cenzure, do tolikog ataka da nećemo više biti slobodni govoriti ovako pred vama. Tako da budite spremni na to da ne postanemo svi automi i robovi ovoga sistema. Baš mi je bilo drago, voditi s tobom taj informativan razgovor i intervju. Hvala tebi, Franki. Ja sam isto puno naučio, i naše gledatelje isto, Evo, pozdravljamo. Iz našeg skromnog studija. Evo, za Crofri Mediju. Tako je, evo mi još dajemo ruku imamo testove sve. Dobra stara vremena, da. Evo, pozdrav svima, lijepi pozdrav. Hvala Franki na intervju. I tebi isto, od srca,